Kwiragwo ukuru ni kigaragaro no kuri athuri na atumia aya miaka yao tikigiria gya kunogora mahindi ni amukuri aige yao ino ni dawa ya kunyihia meciria na mathina maingi maria maumanaga thutha no kuru. Megutha ona mituki yao yatuma wiciria mario witheini no uma wadeto ni ati aige yao ni agatagati ka ukuru wa miaka 70 guthie na iguru. Onori utakihota kuoya guoko kana kuruga othe matukanaga haha kuona urumwe wao niguo maheaga gikeno. O wa gatatu ga kiumia gikundi giki kia athuri na atumia matanyihire 400 matitiraga kiharo-ini giki kiria kiri mwena wa Komarok kuria thutha wa kunogora miri macokaga makarianira mbere ya gucokereria micini. Twikithagio PE hende ciothe nigetha miri itu na rekerekarie tugie na hinya ni tondu tungigaikara uguo tutari ruturekari miri ni kuremwo ona mundu ni akuremwo ni guthi no ne tugukura na ruana ne tugukua na ihenya na tutikwenda gukua na ihenya. Ona tokuria na kunyua kuona kanya gaka ga kwaraniria ni gatumaga maigue maiganire ta uria Ndung'u wa Matheri aratariria. Ni ndoka guku ngoragwo njikarite na atumia aya aria mari age yakwa na athuri twaikarania tukaraniria tugekirana thabuni wa ngoro thiini wa ngoro citu tugathera nyuma haha ngoragwo ndi mutheru gatera biu ati ngicoka na mucii njigua thie no ndungirigite thie na muru wa baba na muru wa maitu na aria maitu. Ni turaraniirie na Jane Ndung'u uria niwe muikariri giti wa gikundi giki. Wanafanya PE wakiwa na shida tofauti wanaelezana. Mimi kwangu nilipigwa ni kijana wangu ni tisho certificate ya ile ka block niko nayo na sijajenga ni karumu moja, naye mwingine akamwambia hata mimi kesi jana nilikuwa hivyo alafu akiongea hivyo stress inaisha. Jane ari na kioneki kinene kiigi gikundi giki akiuga muoroto wao ni guthie na mbere mategutigithiria. County trackers ni kusema to track kila area Kenya mzima. Kwa hivyo tukiwa na uwezo na tusaidiwe ni president wetu Uhuru Muigai Kenyatta pia deputy president na governor wetu na MCA wa area tunaweza enda Kenya mzima. Aige athuri na atumia aya ni monanitie gikeno kuona gikundi giki ni gitwikite uteithio kuri aige ao aria matangihota kwirutira mawira makiuria thirikari kuhura njeki wira wa atongoria a gikundi giki kuona niho aige ao mahocetie mwihoko wao wigie kuria kunyua ona kwihumba. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Ngina wa Wadurwa. Tumefundishwa na sharedo wetu kabisa mpaka mezoka.